آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tolnama hande kadi e nde ɗo jumare haray ko tooli moɗon ka radio city fm haray noon nene men maymuna no kippani en ka ɓawo masinji ɗo fi en ɓurtu famodirde hiɗen weltaniɓe weltani hooreɓe maɓɓe ɓen fof ha e jooma radio on yo allah on yoɓɓeɓe fof ko ɓuuri e moƴƴude joddi yoɓa en fof ko ɓuuri e moƴƴude joddi onon auditeur ɓe ɓen kadi meɗe weltani on du'ani on jarni on haray wonɓe noddude wonɓe jentade wonɓe senditude ko yewta kon haray ɓe fof maɓɓe hiɓe weltana haray musidɓe ɓen kadi ka lawol kisal ɓe fof maɓɓe hiɓe weltana hiɓe du'ana hiɓe jarna aray meɗe wiya on ko toli moɗon waten yejjitu hande kadi dow ko juma fi kala joni jumaje ɗen no metti andude kamen ga waten yejjitu janngugol suratul kahfi inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe hande kadi ko welo welo molanago woni ko wondi en oustaz ahmad haray ɓe hewti ka studio ɗo haray hiɓe weltani on hiɓe jarni on hiɓe senorani on noon mawdou mawlanaɗo fi ngal ɗo desal haray yo allahu on moƴƴinan en haray hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe min inde nden ko mouhamadou julde diallo jibinande bañal laaɓe andiraɗo on bañan technologie service e lawol kisal haray ko tooli moɗon inchallah meɗe wiya on tafaddali ya oustaz. alhamdulillahi rabbil alamin. nam alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmu salihat. nam والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا أستاذ. هذا يكون عندي كونتام كويلتنا نقول أن أستاذ جلده. نعم. دندانغال ومبه والدته مودon o programme ji meden do ko yewte dina men kam. نعم. jarna o émission ɗo jarna jama on fof inchallah nde tawde so tawi goɗɗo wawi heɓde tan seeɗa konti wawata heɗade e dina makko kam nam e nder ñallal ngal ma e nder yonterne ma e nder lewndu ma e nder hitande nam haɗa ɗum ɗon ko buyno inchallah en torki allah subahana taala allah waɗa naɗi nani jaaɓi nam ɗe golle ko wonɗen e wadde ɗo kadi en torki allah subahanahu wa taala yo allah waɗ ɗum ɗon on jarama ka joddiji meɗen inchallah yoɓiɗen aljanna inchallah donc haray kono wowiri noon nam sa on andi fi o émission meɗen ɗo dayman en daaray ko tañƴiniɗen fewɗon hiɗen hatojini e muɗum nam adden ɗum ɗon yewten no woni oustaz donc joni noon e nder komi woni e taskade kon min tawno woode ko ɓurɗen hatojinde fewɗo nini yewtugol e affaire desal ngal nde tawde yimɓe ɓen ɗuuɗi ko noddata terde maɗin piiji lando nam waɗa istifsaraji terren ka famugol ko honɗum woni honɗum terde makko wiyete dewal ngal e desal ngal nam donc ko ɗum waɗi haray hiɗen yiɗi yewtugol fi ɗum ɗo hannde donc ko point ɗimmo on e jiɓi liɓi no waɗannen terren ka desal nam ɗum ɗo ko dewal ni ka ko aada nam yani koko wiyete jombugol ɓayde gandi ɗum ɗon ko fitra mo allah waɗi kala tagare no woni oustaz woti ko mum munte ma ko goɗɗo jumɗo ke feero marɗo miskino ila akhiri no woni oustaz ɗum ɗo fof no wadde ɗum ɗo inchallah donc yaldi ɗum ɗo ko dewal ni ka ko aada nam 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 donc wiya e terren ma ɗum ɗo si tawi woni en ƴettiri ko aada nam e probléme ji lannata e muɗum nam nde tawde ɗen andi kala ko wiya aada yaari mbiwana fina tawa ko ɓuri ɗurde kon ko gollitirte ko beleɗe nam e alhaali gundanɗan no ardi o no woni ɗimana haray programme waɗantaki fi muɗum timmuɗo no woni kono no alhaali waɗi o ko no wona yarede no woni joni ko ɗum woni desal ngal sen ƴetti wonde ko aada ko fina tawa yo goɗɗo jombu yo heɓu ɓiɓɓe donc no wonirta no woni sen ƴetti wonde ko dewal goɗɗo no wawi heɓugol e muɗum aljanna ma no wawi heɓade e muɗum heɓa lette Allah ma tikkere Allah nam donc ɗum ɗon waɗay on tigi wattana yila e ko wiyete kon desal no woni ko ɗum waɗi sen taskike fayda e hay hakkudeji meɗen enen wuurɗo ɓen e ndi leydi ɗo ɗen kala tawayɓe dewgal ngal koɓe ƴettiri ngal ko fina tawa ko aada nam par ce que goɗɗo jombay suddiɗo ɓe heɓa ɓiɓɓe en tawa e galle ɗen ko non wayi haɗa probléme ɗi no ɗuuɗi moƴƴa no woni oustaz kala kadi nokkure nde natɗen tawata ƴettuɓen no ɓe ƴettiri noon ko konti kamɓe ɓe haldi fottiɗoɓe waɗi o société maɓɓe fiino dina ka yaara yeeso e fiino gurna maɓɓe ɗam moƴƴira en taway ɗon kadi haray no ñiiɓi no yarde no hanniri noon donc ɗum waɗi haray siko sago meɗen e nder yewtere meɗen nden ɗo
en pooɗa e yoga e dalilji yoga e makuji karankoɓe meɗen ndaren sen wawa e tabintingol wonde nde hunde ɗo hinde wawa wonde dewal hinde wawa wonde dewal ɗum ko ƴettugol ngol heɓa gueɗal ɓe ne'a ɓen ɗon needi l'islam ila akhiri donc haray yen andu ko wiyete kon desal ɗum ɗon no wowa wonande on tigui saabu o natal janna no wonir noon no wowa wonande on tigui saabu o heɓa tikke Allah subhanahu wa taala joni noon ko honɗum wiyete ngal desal ɗo ko finde wonande fiɓede hakkude residirɓe ɗiɗo tasi ɗum ɗo waɗama ila jeññande ɓeɗo ɗiɗo hakkude maɓɓe dagge ko ɓe wonda hakkude maɓɓe wondigal no suddiɗo e duhiɗo wondirtano joni noon nde ɗo hunde ko sarɗinade kal islam se yilti ka deftere Allah subhanahu wa taala en tawa fi mum no winda to nokkedi buy se yilti ka sunna nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam en tawa fi mum no winda ton buy no tawa ko winda ka alqur'ana fi terre makko wiyete ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa taala on dalno wala gadi arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya donc Allah subhanahu wa taala o signal nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi wonde o nelino nelaɓe ɗuɗuɓe ko attiɓe mo ɓen ɗon o waɗanno ɓe sonnaɓe ɓe resi o waɗani ɓe gueɗal ɓe donc en andi e jaka ɗum ɗo ko hunde fitra e kala tagaguel sen daari qawlu subhanahu wa taala fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba ka Allah subhanahu wa taala o daɗo wonde en daaru laaɓan ɓen immorde sonnaɓe mana ɓe yiɗuɗen dagani ɓen ɓe tawata ɓen ɗon hi ko ɓeɗo faala ɗen ɗaɓɓa ɓen kadi resen ayan fuɗɗi kontugol ɗiɗo e tato e nayo ha ɓe yehoy kalannode ayan ɓe so tawi woni on tigui huuli ñiɓugol tabita e nunɗal ngal e tottugol haqqeji duwa ɗi yo waɗu goto en tawa e oɗo kadi no waɗi no sappi wonde tagaɗo himo duwa ƴettugol se daari qawlu subhanahu wa taala wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun en tawa e oɗo kadi ko dalil sappiɗo wonde Allah subhanahu wa taala kanko tigui o wi o tagui en o tagui e meɗen ɗi mana sonnajo men on ɗum ko Adama alayhi salam Hawwa o ƴetti o yaltini makko no gelorɗen noon donc joni noon o wi oɗo min waɗani on oɗo sonnajo yo wuuridu fi yo wondu wondo wondigal moƴƴal haray noon no tawa e ko Allah waɗi hakkude ƴettidirɓe kon wonde o himo waɗi yurmede e giggol hakkude maɓɓe ma wadda wa rahma si tawi tu woni ɗum ɗon ala e ƴettidirɓe haray ɓe andu hiɓe yeddi yoga e hadafu ko waɗira dewgal kon ɓe tampay kadi ɓe sonjo kadi woni wa jala baynakum mawaddatan wa rahma o wi noon kono ɗum ɗo ko mandeji wonande yimɓe taskotoɓe yani wondigal moƴƴal an e o neɗɗo mo tawata ha hande on yiidali ko wiyete on jeyda ko saabu tun ƴettida ngal wondini o wondon no hannir no wurdon no hannir noon ɗum ɗo mo taske ɗum ɗo en taway ko yurmede Allah subhanahu wa taala on ko waɗi hakkude ɓe yimɓe ɗo ɗiɗo donc ara ɗum ɗon ko jeeya ɗum e fitra se yiltiki ka terren ka hadis ji buyno sappi fi muɗum kono en ƴette seeɗa e majji no tawa e muɗum hadis sahabaɓe yohunoɓe ka nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe hewti ka makko ɗon ɓe landi alhaali dewal makko ka ɓeygude nelaɗo meɗen sallam ɓa ɓeygunden sifanike ɓe wayi wasi ɓe fanɗini fi muɗum wande nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ɓe woni rewirde Allah noon kamɓe ɓe yi no fanɗi seeɗa kamɓe ɓe faala waggol ko ɓuri ɗum ɗon no tawa e ɗum ɗon goɗɗo e maɓɓe wi min on mi juula e jemma fof mi ɗanotako jemma on fuu ila ɗo ha mi maya mi ɗanotako e makko mi wala e julde goɗɗo wi min on mi hoora e zamanu faddi miɗo wuuri zamanu ngon fof yen ko mi wuuri kon fof mi hoora mi huntotako goɗɗo wi min on mi resata sonnaɓe few mi jombata donc ɓa nelaɗo sallam ɓaɓe sentike ɓe gunde humpitiɓe ɗum ɗo wonde kaari en ari ɗo ɓe landike ɗum ɗo ɓe wowli ɗum ɗo hakkude maɓɓe ɓe seytini moƴƴa ɓe nodditiki san ɓe waɗi yewtere mubasharatan ɓe noddi ɓe wi mi nani ko woɓɓe e moɗo wi ko min noon miɗo huula Allah ɓuuri on
do renti e Allah ɓuri on نعم kono mi naafay mi fawto bi mana mi ɗaano نعم mi hooray mi hunto bi mana mi taƴindira نعم mi resa e sonnaaɓe الله أكبر ɓenni kala noon añuɗo sunna on kala mo ƴettaali sunna on haɗay o tawaka yam نعم ɗum ko nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم woni ko makanno ɓe sahabaɓe ɗo o hadis ɗo ko Anas woni ko fillimo أنجارم sen daari o hadis ɗo kadi nelaɗo sallam ɓe maaki tazawwaju lwaduda alwalud نعم fa inni mukathiru bikum al umam yawma alqiyama نعم ye resu sonnaɓe tawayɓe ko yiɗayɓe en dañayɓe gueɗal ɓe نعم fi honɗum ها nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe makani en kamɓe ñande yawma alqiyama نعم haray hiɓe hatonjini e meɗen yen ɗuuɗu moƴƴa enen mofte maɓɓe ɗen koɓe mantora e meɗen moftanuji heddiɓe نعم eɗen andi mofte nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiɗe ɓurna mofte ɗen fou نعم donc e hoore koɓe ɓurna mofte ɗen kon fou donc haray kamɓe nelaɗo sallam hiɓe tori kadi yen ɗuuɗu ɓuure mofte ɗen fou نعم ɓewi ko ɗum woni ɓeni rese yiɗuɓe on dañayɓe gueɗal ɓe fi honɗum haray de yo andu min on mi mantora o ñande yawmal qiyama نعم sen daari o hadis ka nelaɗo sallam makanno ɗon ɓe sahabaɓe no tawa muɗum ibnu mas'ud نعم koɗo yo dental sukaɓe jombe نعم jombe kala e moɗon marɗo feere no ƴettira tawa waway honnugo sonnajo mana marɗo cellal no honnira sonnajo نعم ƴette نعم so on ƴetti on waway hippude guite mon ɗen نعم on waway renugol farjoni gonɗi نعم kala kadi noon tawa ɗo o hippa ɗum ɗon o maramoyen ɗum ɗon haray miɗo wasiyimo yo ɗuɗɗin horugol نعم eni fi honɗum te tawde horugol ngol fanɗinay saho neɗɗanke on ɓeydanay on tigi iman on نواني وصل donc ɓenni haray si goɗɗo woni sagata o heɓali moyen ƴettugol ma o woni jo o heɓali moyen o ƴettaka haray on tigi no wawa wallinorgol horugol ngol ɗum ɗon ɓuuray jogitade on tigi inchallah o tabita e peewal ngal ha ñande Allah subhanahu wa taala on newni on tigi ƴettima o ƴetta on jarama sallah sen daari hadis mo Abu Dhar radiallahu anhu mo sifi on hadis on no juuti moƴƴa ko en suɓay ko tindini kon ka programme meɗen desal ngal nam sabu tan on awa sabu tan on hadis on mo juuti mo ko arbay nawayi kadi kamila tan nelaɗo sallam ɓe makani sahabaɓe mbaɓe yewti fi affaire e azkaji ko watte ko mbaɗa sala e piiji ɓe konti piiji buy nam ha ɓe wi no jeeya e sadaka ko goɗɗo ittata e rendugol e sonnaji muɗum allah sawaɓe ɗum fof ɓe ngaldi ɓenni goɗɗo e meɗen o yahay beleɗe makko ɗen on tigi heɓa baraji e muɗum allah maɗen ɓe tawi kamɓe ɗum no ngalɗini ɓe moƴƴa nelaɗo sa sallam ɓe maaki ɓay ɗen andi kamɓe nelaɗo sa sallam ɓe joguino ko ɓe do kon jawamil kalima nam yani konngol goto wona mana buy hiɓe landeteno landal gotal ɓe jaabo jaabaji sappo e nder ngal landal gotal ɗon nam hiɓe landeteno landal ɓe yewta an neɗɗon tawa yeggitata ngal jaabawal ɗon allahu akbar hiɓe yiltayno falde dedi kamɓe nelaɗo sa sallam tawa wonɗo ɗon wonɓe ɗon ɓen andali ko hombo falji faljere nden allahu akbar fellete noon ɗum hiɓe okkano ɗum ɗon kamɓe nelaɗo mum sa sallam awani usal kono ɓe wino ara aytum law waɗaha fi harami akana alayhi fiha wisre nam qalu nam non sa sallam kono ɓe maki kadhalika iza waɗaha fi lhalal kana lahu ajar nawani usal ɓe maki yeetelan si tawi woni o neɗɗo ɗo o yeehi o waɗi bone nokku o yani e sonnajo janano ma o ɗo o yani e gorko janano ustaz bakkat no toon kaala toon ɓe wi pellete bakkat no wode mum pellet ɓe maki ko waɗa noon kadi so o waɗi ka dagui ɗon him mari baraji haray ko sadaka woni e ittugol kanko neɗɗon ko ɗum waɗi haray ko yonti waɗi ɗum niyya nam wonde haray ko fi hiwitagol hiwa o neɗɗo mo Allah o wattide makko nam o janga du'a wiyaɗo yo jangue on nam haray buy e meɗen no andi fi makko nam won tigui janga on ɗon allahma janno cheytan wa janno cheytan fi ma razaqtana nam ɓe wi si tawi woni allahu okkodi on gueɗal e nder muɗum nam haray on tigui andu tigui tigui on ɗon cheytane wawata ɗum folugol nam no tawa e muɗum nelaɗo sa sallam ɓe maki adduniya mata
نعم وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة بلتنا أستاذ ɓey adnan o fo makko ko woni makko kon نعم ko dakkiminorde ko nguuro ɗum ko welnirode gurdan ɗam o fo makko ɓe ɓuri ɓe maki ko ɓuri wonde kon fop ko aduna ɗo ɗen ko goɗɗo heɓata ko dakkiminotorta ɗo ɗen ka gurdan ɗo ko sonnajo moƴƴuɗo allahu almaratu salih ko haqiqa Oustaz almaratu salih si on tigi heeɓi ɗum ɗon no woni Oustaz haray o heeɓi ko ɗaɓɓa kon ko aduna ɗo ɓeyi si neɗɗon so ɓurima nene o ɓurima ɓeygu haray o ɓurima fes bellate ko no woni ɗo no woni Oustaz ɓey kala ɓurɗoma ɗiɗo ɗiɗi haray o accima few haray o accima few Oustaz ɗum ɓeynay ka histoire nam kala neɗɗo yeɗɗuɗo gorko mo yiiɗa yeɗɗuɗo haray no ɓaawo makko sonnajo yeɗɗuɗo no woni Oustaz ko no woni Oustaz no woni ɗo wara kullu zaimin imra nam no woni misal ɓurɗo laaɓude mo tawata en fof yiɗen duwa taskagol on ɗon nam ko nene men Khadija radiallahu anha lettre sonnajo sifa makko heɓaki heɓotako lettre Allah fewna yafoɓe sifa maɓɓe heɓaki heɓotako ɗum waɗi senelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe wawi ñiiɓugol e hoore koyɗe maɓɓe ɗen nam ɓe waɗa ko ɓe waɗi ko fof e nder gurdam maɓɓe feƴƴingol ɓeɗo tawi déjà ɓe lanni ñiiɓude no woniri ɓe lanni ñiiɓude gueɗal ɓe heɓike duuɓi ɗin ɓeydike nelal ngal fuɗɗama yettinede tawi piiji ɗin fof marci kono ɗum ɗon koɓe hikmatin tawi ko Allah subahana taala tawi ko noon o muyiri ɓay si tawno na sifa ɓen ɗon ɓe hawruno hiɗen tañƴini laatotono ɓay Allah muyiri nelal ngal laato kono satta ene moƴƴa donc haray almaratu saliha ɗum ɗon ko dokkal Allah subhanahu wa taala on joni noon ɓe maaki honɗum woni oɗo ɓey ko taway ɗo neɗɗon si tawi woni hara a daarimo hara a weltoto sa daarimo a werto so tawi woni a accimo kama o reena e jawdi ma ndin o reena hoore makko o reena ɓeygure ma nde ko ɗum waɗi o Saïd ibn Jubayr radiallahu anhu ñande goo Ibnu Abbas o randinamo ɓeyni e a resi o wi o resal taw ɓe maaki eto resa eto ƴetta par ce que ko ɓuri moƴƴude ɗe mofte ɗo fo ko yimɓe resa ɓe ɓen jogo ɓeygure joni ko ɗum woni sen daari ɗo en tawi ka diina meɗen ɗo ko diina mooɓuko hakkude aduna e laakara tawi woni neɗɗo laɓɓini anni e ko woni wadde kon hara yo andu o heɓay aduna on o heɓay laakara donc en andi e jaka koko wiyete desal Allah subhanahu wa taala no yewtifimo ka Qur'an nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam yewtifi muɗum e hadis ɗi ɗuɗɗi joni noon ko honɗum woni hikam ko honɗum woni nafooreji fi ƴettu on ko fi honɗum wona ƴettanede yo ara nun ɗum ko fi o neɗɗo ɗo yo luttu bimana awdi neɗɗanke yo lutte hoore leydi ndi tawa koye hoore ƴettere laaɓude heɓande laaɓude par ce que fof meɗen eɗen andi si tawi woni gurdan ɗan tagaɗo on heɓiri no mummunteɗi ɗin heɓiri noon gurdan ɗan ɗa wata ñiɓugol no woni Oustaz ɗan sakoto few sakoto dambe ɗen bona donc no tawa e hikma resugol ngol fi yo neɗɗo ɗo luttu hara koye lawol hanugol ngol on tigui ruttiri no tawa e muɗum hewgol gorko on hiwa sonnajo on so wi l'islam on e wiwo si tawi goɗɗo o ƴettaɗo ƴettaka so waɗi e nambara bimana so waɗi zina yo piye si ko ɗa yo waɗe rajmu yo piye ha o feƴƴina ko fi on ɗum si tawi woni tun a ƴettama a ƴetti ko ɓuri moƴƴude ko onon ɗon hiwidiro no woni wallidiron hiwidiron howidiron no woniri hiwidiron no woni hiwidirno diina ka ñiiɓira eno laaɓiron eno feewiron eno nunɗiron ko ɗum ɗon du'a hanana e goɗɗo e moɗon ƴettu tawata ko kanko on o sorto e on programme ɗo seyna ɗum haɗa o changi ko ɗaɓɓa kon ka desal kono noon kadi wallidirgol hakkude residirɓe ɓen ɗiɗo fiika ne'ugol ɓe fayɓe par ce que fof meɗen eɗen andi so tawi woni sonnajo o wonda e duhuy ɗo ne'ugol ngol haɗa no satti sonnajo e ne'ugol paykoy ko haɗa no satti donc fottirgol mo gonɗo ɗo wallidiro ne on ɗum ɗon no tawa e nafooreji ko desal waɗira ko no tawa e ɗum ɗon waggol juɓɓude hakkude duhiɗo e sonnajo tawatara gurdam maɓɓe ɗan ɓe wuuray ɓe wallidira e hoore giggol e yurmede e teddodirgol no woni Oustaz yode gurdam
maɓɓe ɗan hara ko teddontigol no e muɗum yurmede no e muɗum wallidiral no e muɗum haka hattoy no laba Oustaz fawaid e ko terren ka ƴettugol no tawa e muɗum nde nafoore ɗo no tawa e muɗum ɗaɓɓugol giggol nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde tawde ɓe wi'i wonde hiɓe faala e mantorgol ñande yawmal qiyama idan on tigi resa so resi o yeto ɓen makko ñiiɓa e dina kan si on ɗon ñiiɓe to ɓiɓɓe makko ɓe ñiiɓa e dina kon har kanko wo ɓengu makko wo ɓiɓɓe makko ɓe woni alayhi salam ɓe wawi ɓe mantorde ɗum ɗon no waɗi wo honɗum so tabiti e dina kam e tawde kañum sallam ɓe maki wonde so tawi on tigui waɗali nde hunde ɗo o yiɗali nde haray o waɗali sunna maɓɓe on haray o tawaka e maɓɓe no tawa e muɗum ɗaɓɓugol barkinolgol du'a ɓiɓɓe moƴƴuɓe en fo meɗen en andi si goɗɗo maayi golleji makko ɗin fo taƴete sina piiji tati no tawa e muɗum aw wala ɗum salihum yadu lahu donc ɓiɗɗo so tawina ɓiɗɗo halal ɓiɗɗo heɓorɗo no haniri noon ne'aɗo no haniri noon on tigi watama wonde ɓiɗɗo moƴƴuɗo hiɗen andi kadi so tawi goɗ tigi heeɓi gueɗalɓe ɓe feƴƴini payku yagal maɓɓe ka bobo yagal maɓɓe ɓen ɗon kadi ɓe wawa defande on tigi ñande yawmal qiyama donc desal ngal ino mari naforeji buy no tawa e muɗum hettingol ɓernde ma nden hentina nde heɓa tan no waɗira golle maɗen e gurna maɗa par ce que so tawi woni ko an neɗɗo duhi ɗon si weeti ko an laɓɓinta suudu ko an defata ko an watta golleji ɗin fof ɓe wi ɗum ɗon no wawa wonandema saabu bonna golle ka gollata ɗon ma bonna gandal ko wonɗa janggude kon yehoya ha tawa tigui on programme ma on a wawatamo tenugol ɓe wi noon sonnajo moƴƴuɗo on kanko rôle makko on ko immagol daro kippaɗi golleji ɗo ɗe joni noon résumé ɗum ɗo fop koko wonɗe yodde naforeji fi desal ngal yen andu ɗum ɗo fo ko fi ekkitugol neɗɗo on yo wawu neɓugol ɓe guure yo wonu responsable jo par ce que goɗɗo ko wi ko makko bawo ko wi mo jangi ko wi mo yangi ko wi mo faami o ñande kala o jombi ma ñande kala o jomba o tawa e jaka no wodi no gundanɗan o anda fi o taway no wodi ko famali par ce que o yeeɗo woɓɓe goyna min siko min ɓe gawa talan ɗum min siko min ɓe gawatta ma min siko min moda wa talan ɗum ñande kala kan kadi o fuɗɗiɗan gundan ɗon o tawa jaka nano sikkirno few donc ɓe wi ɓaawo ɗiɗi kontuɗen ɗo fof no tawa e muɗum ya heɓu nafoore forma hoore ma wongo responsable jo tawa kippa e ɓengu ma no duyira non a kippa e ɓiɓɓe ma ɓen ettoɗa no ɓe moƴƴira ettoɗa no ɓe holtira ettoɗa no ɓe ñamira ettoɗa no ɓe tabira ka ndiɗa ɗum ɗo fof har an kadi ɗa ɗimmi darani ɗum ɗo fi on ɗum par ce que nelaɗo meɗen sallah no maki hadis ɓe maki wonde dinarum أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبته ودينار صدقت على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك ما كم بود دي dépense في سبيل الله بمعنى في جهاد ما دي dépense هور ريندينغول دال بمعنى إتغول جهاد واتو ديمو ما دي dépense والد مسكين به هاتون جيمبه ma ɗi dépensirɗa ɓeygure ma nden ɓeygu ma e ɓiɓɓe ma ɗen ɗi fof ko ɓurɗa marde baraji ko ɗi dépensirɗa ɓeygu ma e ɓiɓɓe maɓe allahu akbar Oustaz Ahmadou ɗon haray tigi tigi on ɗin ɗon ittugol ma bimbi soodon biredi itta ɗum ñalawma soƴƴo on hirto ɗon yoɓana on location sodna on coñci ñawda ɗin baraji ɗi heɓata ɗon si tawi ko fi Allah wonɗa waɗirde no ɓuri ko ƴettata jonna miskino goto ma waɗa fi jihad fi sabilillah Oustaz Ahmadou weltanama jarnama fota e baɗu yo waɗire no moƴƴiri ɓe waɗi siko sago meɗen koyen jaɓu wonde desal ngal ko dewal wona lorra na lorra wona aada ko hiɗa montude o projet ka baraji heɓotoɓe a ɗaɓɓa aljanna par ce que goto jongallejo surtout wonɗo ka saare o anda ko jelu o dépense ta ɓengude makko nen par jour bellete ɗum sa ko ɗum waɗi si ko ɓuri ɗude ene worɓe yiɗa ñallugol ka suudu par ce que sa ñalli toon jewno ɗum ɗum ɗo ala adduno a yeɗo woɓɓe goa si ɓe gollata few ɓe ɗaɓɓay kaɓe suuɗo ela bimba kikki hay so ɓe gollata few ɓe wonata kadi ka suudu few voilà joni noon an neɗɗo on ɗin dépense ɗin ɗon ɗa wadde ɗon ta waɗirɗi seytane fellete ɗum Oustaz ma ɓittede ha jaɓu ɗo yani ɓengu ma lando ma goɗɗum inna awa jaɓuɗo
ɓay ala komi wawi donc baraji windaka hara la jonna woɓɓe ko ɓuri ɗum taw a jonna woɓɓe ko ɓuri ɗum ta angal famugol ma diina kan sikka wonde konko wonɗa e jonnirde to funse ton ko ton marɗa baraji ɓuriɗa ta noon ko ɗa ɓurɗa marde baraji ko ɗon kadi marɗa moƴƴere ko ɗon kadi marɗa moƴƴere ko ɗon kadi tañiniɗa ɓenno no foma ɗon kadi wowma wonande saraka jariya e wiyasi tawni ɓiɗɗo goɗɗo du'anike makko ɓenni ɓiɗɗo ma on si du'anike makko ɗum ɗo ça veut dire ɗon ka sa dépense ka suudu nafete gurna e mayde ɗum kadi ɓe wi wonde no tabiti ko tajiriba waɗaɗo ko gurdan ɗo kala neɗɗo ɓiƴowo ɓengure mum nden fi dépense tawno himo wawi ɓe yaññalngol o sakkitora perdugol no woni Oustaz no ko noon ɗum noon ko tajiriba ko ɗum noon ko noon ɗum noon ko noon woniri min tigui komi taski voilà yaññanono ɓengure mum nden hayso tawi o yaajiraka o sakkitora yaajinane no woniri no woni Oustaz ɗum noon ko tajiriba no woni Oustaz donc haray ko torodirɗen ɗo saabu o hadis mo nelaɗo en sallam ɓe makani en ɗo wakkilo ɗen dépense ɗi watten ɗin fop inchallah waɗiren ɗi fi Allah on jarama etoɗen ɓengure meɗen nden hara en dépense tari ɓe fi en ala ko wawɗen on jarama Oustaz hara en andu koye dewal wonɗen koye sadaka wonɗen hara an ñande fini weeti wo hiɗa ittude sadaka ɓe wi kadi si tawi goɗɗo weeti bimɓe fokkiti ka golle makko hara ko jihaadi fi sabila wona yewde ɗaɓɓugol halal ha o arta ɓe wi so waalike jeññande saabu ronkere nden ko ronkon ka golle makko o wawali ɗanagol moƴƴa jeññande o waaloto hara ko yafanaɗo bakkato mana o ɓorante bakkato no hani waɗire no moƴƴiri Oustaz yen duwa ƴettugol ɗum ɗo ka ibada ka dewal wata ƴetti ɗum ɗo ko wigol ko ni tum joni noon ɗe toɓɓe ɗo nayyi miɗo falare kala neɗɗo wonanɗo en ka émission on tigui hunjo ɗum ɗo on jarama on jarama ko tugale fi dewgal ngal on jarama Oustaz on jarama tawayɗe si gotal e ɗeɗo sortama ara dewgal ngal boni on jarama ngal sellata on jarama Oustaz si tawi an ka sa tawama ñande go dewgal no humede hara an kadi si tawi woni goɗɗum e ɗum ɗo manki hayso ka soɓɓundu to jooɗiɗa ena a hunde kaari de jantaka ɗo ɗe fiwata on mooɓo ɗon mahon fenade no tawa e muɗum wali wuɓɓen bimana jeyɓe ƴettowo ma ƴetteteɗo ma wasiya ɓen fiyo kippu ɗum ɗon ɓen lontiɓe ɓen ɗon no tawa e muɗum ɓeɗo ko go'o ɗiɗi on seede ɓen ɓen ɗon no tawa tati on konnguɗi yewtete ɗin nayi on teŋe ɗen koye mandi to jeyɓe ɓen yo en jeyɓe ɓen e bange ɗi ɗiɗi kala seede ɓen bange ɗi ɗiɗi kala konnguɗi yewtete ɗin bange ɗi ɗiɗi kala e teŋe itteteɗo ɗiɗo nayyi ko yewni tegale dewgal ngal ɗiɗo si tawi goto e ɗiɗo borti hara dewgal ngal waɗaka nam on jarama Oustaz Ahmad haray tigui tigui on mi weltanike on haray joni noon fi ye waw mahugol ɗi ɗi arda e dalil majji on haray terren ko wiyete kon ka wali nelaɗo meɗen mo sallam ɓe maaki la nikaha illa bi wali dewgal wo dewgal ngal wawata gasugol hara waliyu on tigui tawaka mana jeyɓe mo ɓen hara tawaka duhiɗo e sonnaji donc joni haray koyen anduɗo no waɗa masailji no yewta e muɗum ulama o no naati yewti e mum ha kono neɗɗo fuɗɗotoɗo ka gandal ma ka diina daima yo ƴettu lasili on masail khilaf on taw naatu toon few yo yilto ka lasili dow ko ƴetta ɗon ko ƴetta ɗon si wonoy noon ha on tilanni muutade lugga moƴƴa ɗo wawi teɓiraɗa o lumba few si tawi na ɗum tun o yaha joni memo ko tuuni donc haray ɗo ko raɓɓi kono sallam ɓe maki si tawi tun waliyu ala wata dewgal ngal ɓatte few kono noon kadi Oumar radiallahu anhu o wino sonnajo o wawatake resede si wona hara koye dunga e waliyu makko on ma halfina ɓen fi makko ma wiyen responsable ɓe ɓen joni on andi no yahayno niveau ji goo yaha hewtata neɗɗo on ta ko konti ko laamu ngu jeeyi fi makko mana halfinaɓe dina kan so tawi ko ɓen ɗon mari doole fi muɗum masi ko imam on masi ko justice o almuhim hara ko halfinaɓe ɓen fi laamu ngu hara ko ɓen ɗo wata gérugol murandum ɓe wi o si ɗum ɗo waɗata yo andu wawata gasugol seede ɓen ɓe wi ɗum ɗon kadi
ko ma ɗaɓɓe si Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi ko wi wa ashhidu zawi adlin minkum seedine ka desal moɗon jomiraɓe nunɗam te tawde fi honɗum ɓe wi ngu zamanu ɗo o sen taskike e jama nunɗay si tawi woni fottama kono sattay to woɓɓen sorto ɓe wi ko ɗum waɗi ko ɗiɗo wiya kono ɓe wi o si heɓi ke buy ɓuuri moƴƴude ka desal no seede ɓen ɗuuɗiri wo ɓuuri moƴƴude fi honɗum si oɗa sortoke oɗa luttay si oɗa sortike oɗa luttay ɓay pellet ma seede ɓen hew si tabiti dewgal ngal mara seede haɗa ngal boni donc haray ko ɗum woni ɗo ko ma ɗum ɗon heɓo tawde nelaɗo sallam ɓe maki laani ka illa bi wali wa shahida al adl dewgal ngal eɓɓotako ngal mimmine fi maggal si tawi wali ala ɗon e seede ɓen hara ko nunɗuɓe kadi donc haray koyen watta yila e muɗum ɓe wi noon no tawa e ɗum ɗo haray wo hara ɓenti ko nunɗuɓe ɓen hara ko worɓe dimɓe hellifaɓe ila akhir walla no wowlirte noon kaɗumaji surotel al adl donc sen feƴƴi ɗon siiha on no yowtirte noon en fof eɗen andi enen kamen ɗo aada men on ko jombane goɗɗo a yehi sagata on no yaha jooɗo ka salon ɗon ka dewgal ngal humete ɗon o umata o ottata pellet woɓɓe ɓen sa hara e ɗon ala ɗon taw noon ko ɓurno moƴƴude ko simo ɗon koyo arkan ko tigi o toro toro ok resinelan ɓiɗɗo mon kaarijo ɓeynamen resinima ɓiɗɗo ma kaarijo ɓiɗɗo amen kaarijo hata ko ɗum ɓurno moƴƴude ma ɓeynama amen okkima ɓiɗɗo amen kaarijo innami jaɓi ko okkuɗollan ko min tigi lanni kono e yimɓe men ɓen des fois hara kanko sagata himo huuli ma wonde hara enen tigi ɗen faala waggol protocole janɗina piiji ɗin tawa noon ko wonno num simple donc haray koyen etto wowine hoore men terde maɗo no dagui noon de halfingol ngol no dagui ella fus ala toon kono ko moƴƴi e ko ɓuuri moƴƴude ko moƴƴi e ko ɓuuri moƴƴude donc haray ɗum ɗo ko maɗi konngol ɗo heɓo resinelan on tigui kaarijo mi resnima kaarijo ma ɗum mi resnima mi jaɓi ko ma konguɗi ɗi yewteɗi laaɓa poyi si tawi na ɗum ɗon hara yen andu wawali hara dewgal ngal ngal heɓaki taw ɓe yi noon koye watta yila ka resugol da iman ma ka resingol ndaren jikko on ndaren diina kan ndaren hoolare nden e tawde fi honɗum si tawi woni en taskaki ɗum ɗo e si Allah yaltoyi haray en felata hay goto haray en felata hay goto donc ko ɗum woni haray on jarama mi weltanike on continue mawdu o nam adana watta yilayde ɗo moƴƴe donc haray teŋe ɗen ɗum ɗon kadi ko ma waɗe on tigi itta ko ɗum ɗo wonte holli wonde haray oɗo sonnajo o laaɓani mayɗa ɗo ko atunni sa sadaqatinna nihla non sallallahu maki iltamis walaw khatama min hadid ɗum ko sahabajo go ɓe wino hakken tawi ko sattira tawi hunde wala ɓe yinni wakkilo ɗaɓɓa haysi ko hurundare jande wakkilo ɗaɓɓa donc haray ɗum ɗon koyen waɗu programme on anden teŋe ɗen no duwa tawede e muɗum kono enen ga goɗɗo ala ko wola kamen ga fiyo teŋe fanɗine ko leyɗe kayitete wona dalagoju sappo noga temedere haka toyi ko ɓe innete enen ga ka 1 million 2 million ko inneten koyo jama o wakkilo itta on tigi anda ko sadaka makko kadi woni e wadde ko woni itte ɗon e dagingol dewgal makko ngal donc haray no jeeya e muɗum sunna on e wowlugol ɗon teŋe on ka jooɗa ɗon inne a tigi on haray de men teŋiri kaari ɗum ɗo donc haray ko ɗum ɗo woni terrain ko haani ɗon dago kadi ko jonnugol ngol nenne ko ɓuri moƴƴu koye jonne ka jonde ɗon si newaki jonne si tawi woni sonnajo on o nadde e makko par ce que nelaɗo sallam ɓe makano seydna ali ɓeyni daari ko jonna fatima si naddo o wi a hunde mi jogaki ɗo e maki o addudir uma on addudir uma on jonne mo ɓe addi ɓe jonni mo donc ɗum ɗon kon ɓe waɗa ɗum ɗon ko jannugol ɗen faamina en donc si tawi woni ɗum ɗo gasi e yewti joni fi affaire ko wata moƴƴingol dewgal ngal joni ko yoga e sariyaji waɗɗiɗi duhiɗo on terren sonnajo on e yoga e sariyaji waɗɗiɗi sonnajo on terren duhiɗon ko ɗum ɗon woni fermirde yewtere men nden inchallahu taala no tawa ko waɗɗi kanko duhiɗon dépense gol ɓeygure makko nde dépense gol ɓeygure makko nde Allah subhanahu wa taala ko no arrijal qawwamuna nisa bima fadala ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim donc an gorko on
a heɓi teddungal ka ɓeygure ma a wawi nde zerude wosi ko a woni dépense gol si tawi woni a jooɗike a gorko ha a ronki dépense ɓeygure ma nden si nden ɗon sakike ma hunnanaɓe wata felu hay goto sina hoore ma donc haray dépense gol ngol e holtingol ngol ñawdugol ngol honnugol ngol ɗum ɗo haray ko an gorko woni ko waɗɗi par ce que nelaɗo sa sallam ɓe yewti fi muɗum ɓe maaki ñammine ɓen wure monnen ko ñaama ton kon holtineɓe ko hol ton kon donc wata on pii on tigui barmino yeeso makko ngon wata on huɗumo wata on taƴomo ka yaasi suudu so on taƴotomo taƴemo ka nder suudu ɗum ɗo noon no woodi e duhiɓe goɗɗo si ɓe haaɓi e sonnaji maɓɓe ɓe naɓaymo e suudu to ɓe joɗɗinoyemo ton na noon taƴorte ko ya taƴomo wondon ka suudu ɗon tawa o yiyete o faale goɗɗum o wawata hendade si tawi woni ko goɗɗum e jikku makko wonno e salade famotir on o ittay kum ɗum fi on famotir kono sa taƴikemo tawi ko ya ƴettumo naɓamo nokkugo joɗɗina toon haray ko fanda kon timmali ko ɗum waɗi nana sallam ɓe maaki ɗo on tigi wala tahjuru illa fil bayt ayi donc haray koye on tigi watta yila e ɗum ɗon terre makka sonnaɓe ɓen on jarama no tawa e muɗum toɓɓere ɗumen nden jonditugol on tigi haqqeji makko ɗin ɓe wi ko ɓuuri fande kon e nder lebbinayi on lawol woɓɓe ni laaɓande kala lawol woɓɓe go wi a koyo on tigi hettu haqqeji mum ɗin no duyirano donc ɗo kadi koye watta yila moƴƴa e muɗum terrema ɗum ɗon no tawa e mum so tawi woni duhi ɗon himo ƴetti sonnaɓe buy mo duwa haray nunɗude terre maɓɓe par ce que neɗɗo sallam ɓe maaki wonde kala neɗɗo tawayɗo no ooñi terren ka ɓeygure muɗum ñande yawma qiyama so ari a taway haray on tigi ko sengo goo woni sellugo goya sengo haray no nawni bimana haray gonɗo no maayi no paralysie donc no tawa e muɗum ɓewi ko ɓuuri fanɗude kon yo heɓu jemma goto walgol ka suudu makko kanko sonnajo on e nder balɗe nayyi e balɗe nayyi kala ko moyen o heɓa lawol andi ɗon ko programme ñawanoɗo fewno Oumar ibn Khattab radiallahu anhu ɓe eɓɓi wonde en cas siko marɗo nayo ko moyen yo heɓu ñalla gota e nder balɗe nayyi o walaɗe ka suudu ɓeygu makko donc haray ɗum ɗon ko haqqi e waɗɗiɗomo kanko gorko mo duwa wadde ɗo tawa e muɗum si tawi woni o resi joom bajjo siko payku haray mo okka balɗe jeɗɗi si tawi woni ko makko bawa ƴetti mana siko iwɗo e dewgal haray mo okka balɗe tati ɗon ɓe wawi wongol kamɓe tum hara yahari ka ɓeygure heddiɗen si ɗum ɗon feƴƴoyi on tuma o artira e muɗum no tawa e muɗum oɗo poyen komo himmo jiddan newnalngol sonnajo ma on si ɓeygure makko nden nawni yowgol wallitoɓe so wayni kema so wayni ko woni ben anno nawni ma kawam ma mo faala yowgol wallitoɓe seeɗa an kadi okkumo tan si tawi woni tampinta galle maɗen o yaaha ko wallitoɓe ɗum ɗon no jeeya ko ɓeydoyta giggol hakkude moɗon e yurmede no tawa e muɗum so heeɓi fatunde ma haaju jano wallitoɗamo no yehira ma an tigui yaaha assista ɗum ɗon no wawa waltagol haray terre wondigol mongol joni noon terren ka duhiɗo ko ɗiɗo suɓuɗen terren ka sonnajo on koye on tigui ɗofto modi mum par ce que Allah subahanahu wa taala ko daari wala hunna misle lazi alayhinna bil maruf ɗum ɗo o aya no sappi duhiɗo e sonnajo donc kanko sonnajo on himo duwa ɗoftade modi makko kala ko tatana yedugo Allah subhanahu wa taala si tawi noon kadi o ɗoftike an gorko a duwakamo toñugol soñdiamo yeddamo e yennamo ma tampino fi hon ɗum Allah subhanahu wa taala kanko tigui mo daari fayin atanakum fala tabghu alayhinna sabila sonnajo simo jaɓanma ko faalaɗa kon 80% ma 70% an kadi ɓuttinanmo par ce que 100% ala an e hoorema faaleji ma ɗin ala ɗi wadde 100% on ko kaljanna tun e ɓoyto sonnajo ma on simo waɗandema piiji e nder temedere capanɗe jeeɗɗi ma capanɗe jeegoo ɓimana andi hara o paasi o matiére ɗo donc muñño heddiɗ ɗin wondon ɓay ɓewi kala hoɗo ngo yiiɗa no ɓutti no famotira andu goɗɗo e maɓɓe maɓe ɗiɗo kala no woodi jippirɗe haqqeji mum go si mi wi mi hetta e haqqeji an ɗin fof ɓuttata si ɓewnga wi hetta ɗi fof ɓuttata donc ma goɗɗi ɗi muññe fiyo gundanɗa waw ñiɓugol donc haɗa ɗum ɗon nena sallam ɓe maki si tawno num hara ɓe yamirayno goɗɗo e sujjan goɗɗo ɓe yamirayno sonnajo e suddan moodi muɗum fi mawnugol martaba oɗo ɗum noon ko poyen goo ɗimmon kanko sonnajo on himo fawa renugol jawdi moodi makko ni e hoore makko e ɓiɓɓe makko ɓen si tawi o yaltay watta o yaltu sinara ko moodi makko newnanimo
se sonna ɓen wino toon ara no yiɗi yaltugol ara waynaki moƴƴa donc ta on tigi jaɓu ɗum ɗon par ce que l'islam on tigi wi'i wayno si yaha par ce que no gasa o hatojina e maɗa ta hara a ala ɗon pelletuno sa donc ma o hatojina goɗɗum ko duwaɗamo waɗalngol e terren ɓenwure nden hara ala ɗon donc ella waɗa moƴƴa tawa hadaf ko ƴettirma kon wawali timmugol no tawa e muɗum so wi yon voyage an sonnajo a duwaka salade ara da duwamo jaɓande si ganto ala ko ronkinta yogol ngol yohon par ce que noko haqqe kanko sonnajo no tawa e muɗum so ɗaɓɓirima haqqeji makko ɗin ka desal da duwaɗi tottugol par ce que ɓe maki wonde kala sonnajo noddaɗo o sali tawi ko modi makko noddimo o sali jeññande gorko walide e cheytane ara yo andu malayka huɗa e mo jeññande ha weeta ko ɗum woni haray en waway jaragol ɗo joni on jarama sa inchallahu taala haray tori Allah subhanahu wa taala on yo Allah waɗu en nan jaɓuy moƴƴina dewle men on jarama sa moƴƴina galleji men ɗin inchallah wonna e barke ɓeyguleji men ɗin on jarama sa haray mi weltanike on fota men jarni moƴƴa yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray mi weltanike kadi oustaz Mouhamadoul Amine kaytunte ba haray tigi tigi on karamakoɓe meɗen kelɗuɓe wakkilaniɓe en fota fota hande ɓe senaki kono tigi tigi on uddi yoldaten ɗo no labira on weltanama fota fota on jarnama moƴƴa haray tigi tigi on waɗani en ɗo mawdu labaɗo haray jama on no noddude haray woɓɓe senike wernen ɓe haray numéro on ko 628 622 83 46 46 622 83 46 46 woɓɓe senike iɗo wernude ɓe assalamu aleykum haray ɓeɗo ɓe senike kono ɓe sentike haray iɗen habbi jama on ko toli maɓɓe inchallah nam assalamu aleykum nam ko homɓe wonɓe on to nam ko tolimoɗon oustaz haray ɓeɗo ɓe senike kono ɓe sentike haray hiɗen habbi woɓɓe goo kadi inchallah nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam waaleykum salam assalamu aleykum nam na mi famali moƴƴa landal mon ngal o mi anda si on tawnata hitogol ngol seeɗa haray hitogol no fanɗi nam haray hitogol no fanɗi seeɗa haray tigi tigi on en weltanike ɓeɗo musidɓe meɗen haray ɓe waɗani en ɗo yewtere labade haray tigi tigi on yo Allah moƴƴinan o malla o hisina o famina en ko wonɗen e janggude kon o arti kay gollitirgol haray oustaz Ahmad haray alhaaliji galleji ɗin ka cuuɗi tigi tigi on iɗen andi ko alhaaliji hanaɗi ñawdede handaɗi moƴƴinede handaɗi régulede haray tigi tigi on se daari wano o hadis mo addanon en ɗo haray ko hadis mo tawi tigi tigi on ko honno dépense ji ɗin haray neɗɗo on ko yo watta hila nam assalamu aleykum nam ko tolimoɗon ko homɓe wonɓe on to nam ko tolimoɗo meɗen jonti on nam haray on weltanama on jarnama make heeña leero mutike on jarama fota albarka mi weltanike on fota yo Allah yuɓo en fof ko ɓuuri moƴƴude joddi awa inchallah haray on jarama o weltanama inchallah donc ɗum waɗa oustaz en terre makka dewgal no wiirɗen noon nam woɓɓe seni kay ɗen wernude ɓe oustaz yaafe nam assalamu aleykum nam i alhamdulillah miɗen jaam ko tolimoɗo inchallah nam ko tolimoɗo amin 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 on jarama o weltanama onon kadi yo Allah weltana en nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam oustaz arɗo makude kono woɓɓe kadi senike kadi werne ɓeɗo kadi taw nam assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum nam assalamu aleykum assalamu aleykum aray woɓɓe senike kadi kono ɓe yeehi
assalamu aleykum wa rahmatullah nam nam Oustaz haray komi torotoɗon jama o nam e ɗo ɓe artude ka téléphone haɗa ko fogano tadde kono noddede kon ko ɓuuri raɓɓude kon nam ko muñal ngal koye jama on eto muño on jarama Oustaz nde tawde gundanɗan ko jippiro donc si tawi on tigui muññike nam o wakkilike hoore ko muññi ko nam inchallah Allah wawi wallude on Allah wallay on tigui nam o feƴƴa nam inchallah haray nam assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na ko homɓe wonɓe on to ko Abdoulaye Diallo noddi on homɗo simanteri nam ko tolimoɗon Oustaz ok ara ko landal mi mari noon landagol kalma koye memɓe nam awa yawne leero mutike ok ko honno woni ñawore sonnajo ma hiɗo wonde mana joni so waɗi ko welatama a fankanima ñallal o fankante yontere nam ara ko honno woni nde ñawre mbaɗi no landi tawi ɓe ko ma waɗi ko wannaka mo yahara waɗu sifa ɗintiji ko honno noon kanko sa fankanima yontere o fankante lewru awa Oustaz en no jenti on assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah ɓe jenti on Oustaz donc haray on andi koɓe landi ɗo kon ko gonga mabɓe haray no woodi woɓɓe goo nam e haray kamɓe ɓuuri wawde déjà wadde haare nam donc haray noon haare na lawol goto en daari hay ko aya ɓuurano ɓe noon fahizuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna en daare tawi ko étape étape waɗa ɗon ne no woni Oustaz sa daari a tawi sifa on aaden ɗon ko wiyete kon taƴagol gaynata ndaaru kadi façon ngo nam ɓayna façon goto voilà ndaaru kadi façon ngol mana façon sanction ngo mo waɗanta on nam si haray ko ɗum waɗi hay ka aya ɓuran sen daari ɗon wajagol no toon taƴagol no toon bigol no toon ko bimana si ɗum ɗa gasali waɗ ɗum ɗa si ɗum ɗa gasali waɗ ɗum ɗa kono daiman goɗɗo a ettoto kala mo wonduɗa mo wonɗa huwodirde e a duwa andugol point faible makko no woni Oustaz honto gasta rewande on tigi famotiro no woni Oustaz ɗum ɗon hiɗa duwa ande ɗum ka deeɓi no woni Oustaz ɗum ɗo waɗi inchallah si waɗi masiboji Allah subhanahu wa taala on danda e on jarama jarama Oustaz haray woɓɓe senike ɗe wernude ɓe assalamu aleykum nam ko tolimoɗon alhamdulillah make yawnoɗo leero mutike nam ko Ceerno Ahmadou nam ko tolimoɗon ala minen samina ceernoɓe ɗon miɗen lamdo o siyaɓe en heewi awa inchallah ɓe nani ala waɗu min mbar aljanna firdawsil ala amin on jarama fota ɗo wakkili so noon meɗen nande to mum nam ara minen samina ɗengude moɗo miɗen lamdo siyaɓe en heewi allah waɗu aljanna firdawsil ala amin samina ɗengude moɗo assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah on jarama fota albarka haray on weltanama haray woɓɓe kadi senike ɗe wernude ɓe Oustaz nam assalamu aleykum nam ko homɓe wonɓe on to nam nam mo salliki ke gogo ɓenu komo lebbi jellu resaji makko memata ma ko so ɓuɓɓini bonnata salliji ma o nam aɓe ɗo komi seeɗa mi heeɗo radio o miɗo weɗɗiti seeɗa radio o nam gogo ɓenu komo lebbi jellu resaji makko ma so ɓuɓɓini bonnata salliji ma tawa salliji ke nam alhamdulillah joni sallaɓe nam inchallah aray nam ok nam Oustaz on nani koɓe maki kon ko fi affaire ka salligi nam to eɗen andi bobo tigi tigi on kawon tigi fuɗɗi muynugol nam woni seeɗa faydara en andi ko ɓuuri kon bawle on tigi fuɗɗi ke tun sandugol seeɗa nam e ɗum on fayda no wawa ƴettede hukkumu haray no wawa tuninde on tigi inchallah joni noon andi noon tunugol konko ɓe fandi ɗon waɗa ko salligi ɗon si a salligi ke a gayni e soɓɓe on takkike ma ko woɗama ko laɓɓingol soɓɓe merci bonnata salligi na o bonnugol salligi wolde andi bonnugol salligi ɗon wawata nde si goɗɗo memila haara salligi boni merci donc haray ko wiyeten si ɗum andiki koyo laɓɓi koyo laɓɓintino amma salligi o waɗa salligi on tigi on no woni ka woni on jarama albarka on jarama haray ɗo leer men on o mutike haray tigui on ko ɗo wonɗen e hattude inchallah haray tigui on ɓe maki o haray wernuɓe wonɓe senade ɗo haray goto no wawa wernede haray hiɓe habba inchallah haray Oustaz Ahmad haray on weltanama fota haray ɓeɗo kadi senike werneɓe inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi ɗo e jaam alhamdulillah make yawnoɗo leero mutike ko Diallo Mamadou Siré jeyaɗo Dar Salam ko si on tigi no mari sonnaɓe tato tawa an e maɓɓe on jooɗi ko haaldi e mo kala balɗe ɗiɗi si tawi saria no wawi jaɓɓirde no mbayi ceernoɓe ma jiwonde e hana ko wona balɗe ɗe tawa rewtali ka sonnajo ma ɗum falno landa
on jaram futal barka are ɓe nani joni ɗo rek ko dernier minute taw wonɗen ɗo andum ɗo terrema ko ɓe yewti ɗon ko ko ɓeyni ko ɓuri fandude ko donc si an onon ɓeyngol no wawi haaldugol fotta no géri ɗo gurdam mon ɗayi ɗo yallodiri nam Allah o ala to on jarama so indi goto kala yontere o mara probléme ko woni tun ko ya etto kala ko feƴƴi ka oɗa kala ko ɗon feƴƴata ka oɗa mara baɗɗe oɗaɗen ko ɗon baɗɗe oɗa non ɗangal ɗon haɗa ko ɗon titi on ko terre on jarama Oustaz albarka haray mi weltanike on haray min ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal labbe andiraɗon bañan technologie service e lawol kisal numéro on ko 628 08 87 07 e 664 33 06 56 Oustaz en make numéro mon on haray on waway humpodirde e jama o inchallah ko 664 20 97 94 664 20 97 94 on jarama fatal barka me weltanike on ara yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi yo Allah on weltano en fof e weltanike kadi Oustaz Mouhamadoul Amine yo Allah on yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude joddi hokkoro en fof ko kala ko nafata en hande l'akhira danda en kala ko lorata en hande l'akhira hareyɗe wiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin